Dobar dan, danas ćemo vidjeti kako radi daljinska kontrola preko dva GSM komunikatora. Sa leve strane prvi GSM komunikator koji može da upravlja rampom ili kapijom ili u našem slučaju LED signalizacijom i zujalicom, a sa desne strane su nam dva tastera i drugi GSM komunikator. Kada pritisnemo prvi taster, desni GSM komunikator pošalje SMS poruku levome i on to prepozna i broj sa koga je poslato i uključi signalizaciju i zujalicu. Ako uključimo drugi taster, on će poslati drugu poruku koja će uključiti drugu LED signalizaciju bez zujalice. Znači, najefikasnija kontrola na daljinu bilo kog električnog uređaja. Može da radi impulsno, može da radi on-off. Hvala. Više možete vidjeti na našem sajtu klt.rs. Hvala.